U samom jezgru Petrovaradina, tik uz tvrđavu, nalazi se jedan od najstarijih hramova u Novom Sadu. Župna crkva Svetog Jurija koju su podigli Isusovci krajem 18. veka nakon oslobođenja od Osmanlija. Izgradnja je započeta 1701. godine, a posvećena je 1714. godine, a građena je po pogledu na slavnu rimsku crkvu Il Gesù, koja je inače matični hram Isusovačkog reda. Dominira jednostavna, ali izuzetno skladna barokna arhitektura, bez pretenciozne ornamentike, ali sa jasno definisanim linijama i elegantnim proporcijama. U njenoj unutrašnjosti, odmah pored glavnog oltara, koji je izgrađen od crvenog mermera, i danas stoji krstionica u kojoj je kršten Josip Jelačić, budući bani vojskovođa. Ali ono što ovu crkvu čini zaista jedinstvenom su dvije kripte. Jedna iza glavnog oltara, koja je bila rezervisana isključivo za Isusovce, ali je zbog vlage brzo napuštena. Druga pod samom crkvom u kojoj počiva 86 pokojnika. Ovdje se čuvaju i dvomanuelne mehaničke orgulje iz 18. veka koji pored svoje dotrajalosti imaju visoku kulturnu vrednost. Ova crkva je nekada tokom zimskih mjeseci postajala čuvar slavne slike Snježne Gospe, koja se ostatak godine čuvala u nekoj drugoj crkvi. Da li možda znaš o kojoj crkvi riječ? Piši mi u komentaru. Hej, daću ti jedan mali hint. Ova crkva se nalazi prema mjestu gdje se pravi najbolja vina u Vojvodini.